perjanjian nakalan tutuudin hayatmu mahuot kiyong kong sinliba yung pasupatan mo kaniya apakandangan pagkaw mo paano niya iniway baya mo sampai kau jian-jian niya hanggang kau di mahir pa dunia bukong kasih lawak pa kaya buklan mo indua lima hanggang subay mula ako insiyayaan darun bisa kau yan kahunitan pangimaksud pagtuyuan doon mo kaingatan insiyaga abakan pamuka bunin Quran ang buok batang sadya balitaan mo na tujuanto ka niya ang pahisok mo kaniya utang sulabok malayo pa kapag susod pang-undo sabya na modyong sinjasad mo na noon pangkaw maawat na hukom hanggang suwayin mula wagon insiyayaan darun bisa kau yang kahunitan ang imaksud pagtuyuan doon mo kaingatan insiyaka bakan pamuka bunin Quran ang buhok batang sadya balitaan na tujuan duka niya subay mula wagon insiyayaan darun bisa kau yang kahunitan ang imaksud pagtuyuan doon mo kaingatan insiyakang bakan ang muka bulir Quran habang batang sadya balitaan mo na tujuan duka niya doon mo kaingatan yan daing pagsupatan hagin hawa baran وضع الجزا وضع
والله منه ما ارجع والله